Riri ni itharia ni otugwita 88 ire kethirwe gikarika kagitene gaka no withire atira tigiti yaku gukurukira wa scan QR ekinya Maureen Kinya mbethire ngikuretera nteto chietu amwe na nteto ire nkuretera Rigathi Gachagua gwita na mbere kumeneria thirikari ya Ruto ri akinyite ntere cha Embu. Arimi bairia Meru kwirigira kugunika na njira mwanya irio maguri ja nthiguru ja irio bia ndethia irio maguri ja nthiguru ja irio bia ndethia Peter Munya kumeneria wathani bwa Kenya Kwanza akeinyiria arinde bene kuruira giti kio ngavana 2027 teto cia weru Nawe muonanire to mathithio ni Purity Richard. Munini wa Rais Professor Kithure Kindiki ni aringirite ndebe munene wawe William Ruto kirima mbura jari mibairia aja Meru Kindiki akioneka kuremiria thirikari kura bonene aja Meru ore magirija arimi bakinyete mamburene ja siasa bange baria bakugwatanirite nawe baria mwe na Minister Oparanya andiki banene na Kinya ambunge amwe na Kinya siasa bange bonde bakioneka kwina rwimbo rwa tutam Muthuri Muriuki gatwambirie na riboti iji Ibo gwetegeria William Ruto achoke tamu ya shere nikenda Kindiki ona kanya kagotongeria borori wangapi wanasema tutam Ujunanine munini mutongirio mugongo no Professor Kithure Kindiki kagitakara otrimene na limberia kinega show ground akibode kethira baketha bakiringira Ruto kura kenda chokera jairi no nto kabere Kindiki ena kiroto nyaweke kwa mutongirio mugongo na kira miru bamaka no nto no akethwa kithurwa ari munini mutongirio mugongo kijithura rutitite Bokwego bora nkuga Yeah, there are no changes. It will be like this. Itakuwa hivi the way it is sahi. Next year itakuwa hivyo. Alafu namna hii, alafu rais huko namna hii, alafu namna hii. Na kuringana Kindiki ona Kinya baria betete thirikari ne berutera ODM na bia mabingi agwetwa atomba ko betete kigitene kiawe na no geta na mbele kugikarira. Ni serikali yetu hatutoki, tunangangana hapa. Najua tumeongezeka kina Oparanya wamekuja, wamekaribishwa, lakini hatutoki. Hatuwezi waondokea. Tutangangana tukiwa hapa ndani kwa sababu hii ni serikali. Next year ile kura tunapigia Rais Ruto ni ya mwisho, sio ya mwisho. Si ni ya mwisho. Alafu aende retire kama Mheshimiwa Uhuru Kenyatta join President Uhuru in retirement. Alafu kuringana Kindiki aligo no mwanka kwa tembaru nikire mara kiombe. Na mimi niseme hivi kwa sababu nimesema sisi ni jamii moja. Serikali haiwezi kuwa mzuri wakati Deputy President anatoka hapa pande hii alafu inakuwa mbaya Deputy President akitoka pande nyingine. The same government cannot be bad. Ati Deputy President ametoka hapa inakuwa nzuri. Akitoka hapa tu anakuwa mbaya. Is that possible? Hapana. Kulingana Kindiki aruga kirima ni kimwe no treke bakikaukana. Ni kweli si kweli. Kwa hivyo sisi ni jamii moja. Hata siku ile Uhuru Kenyatta amekuwa rais wetu tumeenda pamoja. Serikali zote tumesimama pamoja. Hata saa hii tutaendelea kuwa pamoja. Na tunasema vile unasema mlima ibaki pamoja, lakini kama haitabaki pamoja nyuma yako, kama mlima haiko pamoja nyuma yako, kwa sababu kuna tumadharau inakaa ni kama inafanyika, ni kama pande hii we are children of a lesser God, eti mpaka uongozi uwe pande ile ingine ndio tuwe pamoja. Pamoja hiyo mpaka iangaliwe na wazee tujue ni pamoja namna gani. Tubondi bubu eva gitomanga wa Meru nwekire tumurungi
kire president wa bana nowe Uhuru Kenyatta na kumwira bete barie niketha batigira kirema kionthe gikwaria na kaugwa ni tutam, kwa sababu unajua mzee Kiraitu, hakuna mtu mwingine ako na CV ambayo uko nayo. Hata mimi sijafikisha hapo. What you do, wenda utafute rais mstaafu Uhuru Kenyatta, ni kiongozi wetu igakia ni arana nde kinya factory ya kuthithia irio bia ndethia izirigiri kwithirwe kibaguna kinya nkuruki mutwikare ni agutwa iji na njire ndiku. Kile naweza sema ni kukuambia tumeshukuru sana. Wakati mlikuja hapa na rais, hii ilikuwa kiwanja, tulikuwa tunaota tunaweza kuwa na factory siku moja, lakini leo Mungu amefanya baraka kwetu na kupitia usaidizi wenu tuko na kiwanda ya kujivunia, na kutoka leo wakulima wa Meru watapata chakula mzuri kwa bei nafuu. Ni migambo ya murungamiri wa kiwanda keria kya Meru Ken Gitonga akiadia kagitene karamunini wa rais Kithure Kindiki uraimbiri twene atongeria bathirikari nene na bakaunti ya Meru arugurite kiwanda ya kuthia irio bia ndethia ntere cha mitungu na akiadia Kindiki na ugite thirikari rais William Ruto igita na mbere kwa kiwanda iki mbesha kienda kikari kaburu. Wiki hii ametoa zingine another 100 million kwa sababu lazima tuongeze uzalishaji wa hii kiwanda, na amesema next financial year bado ataendelea kusimama na sisi kwa sababu mambo ya hii kiwanda bado hatujamaliza. Kuru Kindiki na tumirite na ndikwe na makwairio bia ndethia akiuga bei enjeru ikethere chiringi ngiri na magana janana ya kwamba tutashukisha hiyo bei ambaye tutatoa kwa kiwanda yetu itoke huko 3,200 3,100 ikuje 2,800. Kindiki ari kuma mitungu na gwatanite na arimi beria kiri kigomano kiao kiria kiuthithikite kinene kiacio na bakithithagio mwanka na nethirite akiuga kinya moguri jeria jagaitia kuma mweri twitite na chiringi jiri orita na nkuruki akiuga kinya bonus eria igaitia kinya chiringi 54 na kutoka next month tarehe 1 Jumamosi ijayo ile maziwa itapelekwa mkulima, ile pesa itakufikia mfukoni itakuwa shilingi 52. Vile vile rais na serikali na dairy tumekubaliana ya kwamba bonus sasa pia itapanda kidogo, itafika 54 shillings bonus ambayo tutakuwa tunalipa. Muthiene Kindiki na retete rutha rwa rais William Ruto kiri arimi akibatariria gitumi atejere mucemano jwa arimi na ruore arerigeri ne baingi. Mheshimiwa Rais amekuwa akikuja katika Farmers Day yetu almost every year. 2023 alikuwa area, 2024 alikuwa area, 2025 alikuwa area, na hata leo alikuwa akuje, lakini amenituma ako na mkutano mwingine wa CHPs katika Ikulu na amesema next year he will still join us. Kiripoti na ndeto sheweru weekendi reakwari yetu ni Mutuge Kare. Mutongeria wa kiama kia DCP Rigathi Gachagua ni akinyite ndene ya kaunti ya Meru na aria Embu na aria akinyite kenda kurugura bisi cia kiama kiu akiariria muingi Gachagua nekirite wira nebwa gutigira kithurano nterejini kia uma akiuga muringi kura niwe wengwa ukauga uria kwenda ndebene. Rita Mwaniki na Iji Nkuruki. Mutongoria wa kiama kia DCP na uria wari munini wa muthamaki wa bururi niwe Rigathi Gachagua ni urerira ateti a kiama giki thiini wa kaunti ya Embu ati gugakorwo na nominations ya ma na waragania. Na vile mmoja amesema free and fair nomination, uchaguzi utaishia nomination. Na kura tutapiga kati ya saa 12 mpaka saa 6. Kuanzia saa 6 ni kuuliza kura.
Olokang'au akina mama walikuwa wakali kuliko wazee. Na hapa Embu akiaria arimi na ngurani ya kaunti ya Embu thiini wa icera riake ria muthenya wa umuthi, Gachagua ni urutite thigari aria mari mwena wa Olkalau mavetia kavinda ga kithurano kinini kia ubunge ni undu wa gutumira vinya makiria wirari wao. Wametuma polisi wahuni wakaua watu wawili, wakajeruhi watu 20 na wakanajisi wa mama, na ndio vijana wetu wakasema hawezi kubali hiyo ujinga. Na mimi nikiwa kiongozi ya jamii nimetangaza hakuna siku ingine goons na polisi watatumwa hapa kuharibu amani ya watu ya Mlima Kenya. Guku akiugaga ekari a miena ngurani ni maguoca watho njerari ciao kwigitira kumana na thigari ta aya. Kijana ya Ruto anaitwa Murkomen, jana anaita ati vijana yetu Mungeki, kwa sababu tumesema hakuna siku tutakubalia goons kuja hapa mlimani kusubua watu. Tumesema vijana wetu watalinda mikutano yetu, watalinda makanisa yetu, watalinda viongozi wao, watalinda biashara zetu. Sasa wewe Kipchumba ulikuwa unatuma wahuni na polisi kuumiza watu hapa na kuharibu mali. Pale Olkalau tulikuonesha kivumbi. Vijana walijipanga, wakapiga wahuni wakawatorosha. Ni urarikiria gukumithia miario ya kugaukania a Kenya ya tongoria amwe aria mari thirikari. Ametuma huyu Aden Duale atukane sisi. Hapo mbele amekuwa anaenda kila pahali akisema sisi ni wakabila. Sasa ametuma huyu Aden Duale ati sisi ni mafisi, ati we are hyenas. Na huyu si Duale anaongea, huyo ni Kasongo. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, mbetagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Seneta Mwenda Gataya wa Narok Ledama Olekina amwe na kinya Captain Roba ni bakathite Rais Ruto na munini wawe Kindiki ni kireba ugite no mbite kureta witi na mbere bwa kung'ana nthigurune bakiaria mamburene za kutha mbeca cia cukuru ya mukothi matongetia baba baugite gutinkanja Kenya ni ukirite bunene rungu rotongetia bwa kagita ka Makena Mbabu na riboti iji. Seneta wa kaunti ya Tharaka Nithi Mwenda Gataya, Seneta wa Mandela Captain Aliloba na wa Narok Ledama Olekina nebariongete Tharaka kiarambia guswambia jia gwa kadainingo ya mukothi ma secondary aria bagwatete mbaru thirikari ya Rais William Ruto. Gataya na ugete Mount Kenya East etwere kugwata mbaru Mount Kenya West na ni wega bagacokia njara na kugwata mbaru Mount Kenya East. Inobe na gite kia munini wa Rais ndi gugatuika bati gwata mbaru ikabidi Mount Kenya East badha bakirungamia. Uhuru amekuja njuzi, tumemsupport atawenyungunika. Gachagua tumekuwa na hapa miaka 2, akakojolea kazi tukamfukuza, hatujawahi nungunika. Sirio? Sasa vile tuko na Kithure Kindiki, kwani matatizo iko wapi? Kwa hivyo tunawaambia wenzetu wale ambao wako pande hiyo nyingine wazoee pia kutupatia mkono wa heri. Ama namna gani? Hakuna kuwa na manunguniko kwa sababu ati sasa ati mtu ya Mount Kenya East ndiye amekalia kiti. Na nimesema juzi, yule mtu wako Maua, yule mtu wako Tharaka, yule mtu wako Nyandarua, yule mtu wako Nyeri, yule mtu wako Kiambu, hao watu wote ni watu ya Mount Kenya. Ama namna gani? Na wakileta nyokonyoko tutasema wacha sisi tujisimamie kama Mount Kenya East. Wewe ukiwa rais ni sawa, Mount Kenya ni Mount Kenya. Wewe ukiwa deputy president, Mount Kenya ni sawa. Wewe ukikuwa rais tena, Mount Kenya ni sawa. Ukichukua mawaziri wote, Mount Kenya ni sawa. Na wengine kutoka kwa Mount Kenya wakichukua, inakuwa all of us are equal but others are more equal than others. Je, hiyo ni ngwana? Ni haki? Profesa anatosha kuwa deputy president na anatosha kuwa president. Seneta Captain Aliloba ni agwetete Kindiki ta mtu aite kugwatithania antu ati kureta ukabila kinyume na Gachagua. Mumesikia Gachagua akizungumza juu ya Wasomali? Si umesikia akiongea vibaya kuhusu Wasomali? Umesikia Kindiki akiongea juu ya kabila yote katika kabila zote ziko hapa Kenya? Hiyo ndo tofauti ya kuwa kiongozi
na kutokuwa kiongozi. Niorire Seneta Ledama Orekina ugete agwatite mbaru thirikari ya Ruto ni untu bwa maendeleo maria onete na uri antu ba Tharaka batigetikire kuma kithirikari. Mimi sikuwa supporter ya William Ruto, nafikiri mnajua hivyo, lakini I'm converted. Mimi nimekuwa converted kwa sababu ya matendo, kwa sababu ya kazi. Mashida ya watu wa Tharaka huwa inapotelea watu wakitumia jina kusema Wameru. Hiyo si ni kweli? Na sio ni kweli? Sasa nyinyi ni Tharaka, na hiyo ndio mnataka msimame mseme sisi ni Tharaka, ama namna gani? Ndio mashida yenu itokee. Ni augite ndagacianithie kathondekwa na irikwe nkinya kethirwo ni cereretwe medile ndio, lakini I want to guarantee you one thing. Hata ukiketi na president ukimwambia naenda Tharaka, waambia watu wa Tharaka wangoje, hiyo Nithi Bridge itamalizwa. Hiyo ni kitu ambaye government imeweka priority. Sisi tumepandisha pesa yenu by 15%. Kutoka ile ilikuwa mpaka 5.2 billion. Hiyo ni si pesa kidogo. Kiripotera Weru TV kuma Tharaka, Mbita Makena Uambabu. Nĩ kuma kĩrĩrũgano rũu nĩo tũkuona kanya ga kũnogoka tũgĩcokera tũkabumenyithia buria Peter Munya ethiritwe akĩra thirikari nĩ ĩremetwo kwĩthirwo ĩkĩingia mawĩra nĩ njayo kĩrĩa Kenya ũngĩta kũranja. I love mandazi. Bread is my favorite. Donuts, mwah. Nurturing the world, one bite at a time. Yay! Feel the pure, unfiltered power of football on Star Times. And he's taken 4K on the Dish Decoder. Download the Star Times app to never miss a on the Dish Decoder. Download the Star Times app to never miss a match. Star Times. Enjoy digital life. Otueta kembete tina baita tiambi na oteko chenjia motwaja gairo bitego tutethia neke hai tokoraga ng'ombe ciakwa itiraragire ngoko ciakwa itekorekia ngurachagwa na guchenga igochenga aremi ituigetwa matata jenu na ikio tuburetere mutaaramu irio bia ndethia aha mugeni aremi betu nukumenya mtoto umagaruka augane nyina kyo wize kuruga but with a nice choice mkombozi fins ituigetwe kirero kienu na nikyo tweza kubonokia irio bietu bithithetwo na teknolojia ya kinande na itogotigira bire na quality na standard. Nice Choice Fits ni irio bia ndethia kumba kamboni ya Nice Mwea. Twena irio bia ndethia cionthe tabio Dairy Mill, Maize Jam, Soy Wina, Pig Finisher, Chick Mash, Layers Mash, Kienyeji Mash na binge bibinge. Irio bietu bithondeki na oteabo kinande na standard ya iguru nikenda gutigira ndethia ciaku ciena riri na ugima bwega bwa mwiri nikenda ugocha murimi wona umithio na baita kuma kiri ndethia ciaku. Irio bietu bire Agrovet karandukene cia kwendia irio bia ndethia irere ya kwinagwe no ntutwe county cia Meru, Tharaka Nithi, Embu, Nyeri, Laikipia, Kiambu, Nakuru na Nyandarua. Nice Choice Animal Feeds, siri yaku gwe murimi. For 22 years, the old Arsenal artillery has lain silent and dormant. But the fuse is about to go boom!
straight from our fertile Kenyan farms, where maize and wheat are grown with precision. Before a single grain is milled, it must earn its place. In our modern digital labs, only the best pass. Carefully milled, expertly packaged, and delivered with precision. Raha Premium is a super brand recognized for its superior quality. From Joy Millers Limited, producers of Raha Premium Kavagara, straight to your family table. Wate ogeni Eden Baba Beauty Spa njaya kuyo thongi botengana na bongi kinyabure ku aja Meru njona harwa tokuthongomia na magurija te kuinyiria mubuko jwa kuja class haircuts, coloring and styling, spa treatments and relaxing massages, nail art, manicure and pedicure, makeup and beauty consultation, dreadlock installation and retouch, waxing, eyebrow shaping, scalp treatment na jange. Aja Eden Baba Beauty Spa turi kuthongomia mwankanthi goro yonde yuge ebae turi Greenwood Mall floor ya ithatu na turugura ntuko chionde kuma Jumatatu mwanka Alamisi kwambiria thaijiri na ndariki ya 15 cia rukiri mwanka the mwana nusu ciogoro na chio ntuko cia Njuma na Jumamosi ni kwambiria thaijiri na ndariki ya 15 cia rukiri mwanka thaijiri na nusu ciogoro na ntuko ya Jumapili ni kwambiria thasta cia muthenya mwanka the mwana nusu ciogoro turingire thimu na rugukurukira 0723 555 015 kana tuchwekire mitandao yetu yonthe. Eden Baba Beauty Spa, where class meets confidence, because yes, you deserve it. Morijo mwake bahatu igusenga na kuoreka buikonora na mbesa mukone eja tukonu orimi kinya ngombe rero teria lita 35 iri ari urondira ngombe mwe munyanyokwa tuite maguru nkuniene ai no tuitera maguru nkuniene nukone iji itena kinya nkorokie mwerijo mwe na ikendwa na arua na mwerijo mwake tega nkara tega nguku itu ethoga tueri tega isuitega pera itu batusanure we tuchanure nito wende gukura kiroremi na mbecha itonye mubukone jwaku tumira Joy Max Feeds kirengoko ngombe nguruwe na ndethia ingi chionde. Joy Max Feeds kuma kwa Kavagara, chaguo la mifugo. Joy Max Animal Feeds. Ngechokera na nteto nkoroki mutongeria wa kiama kia PNU Peter Munyane amenerete utongeria bwa thirikari ya Kenya Kwanza akiuga niremi kuingia mawira nejare ya ikirire ya Kenya siasene nthiru. Munya ugite kinya uchumi bwa nthiguru nibugwite giuta tena wirigiro bwa bainge ni aria ugite no wari rwirone rwa kurwira gite kionga bana akiuga Meru netete mwerekera. John Thega na Iji tongeria wa kiama ya PNU no mwabara bakomereria matagitikia gavana kaunti Meru no Peter Gatira Munya akiaria muthenya we mthikire kiatho kia Dinari Family Day nteretie tigania Paris and Quarters mbali cia Muthara ariwa bari tangia ma PNU we murengoni wa one term igira kuga barenda utangure thirikari rikuga gitania gakiri mwanka wa 2027 kithurano kinene kenda bana thirikari ingira kaumba kuigwa ikitethia mukanya no ntumwankira wa Kenya bathinite tanthinjo nethoka twachoka twetha twina thine ingi ni nara yuru inene muno nende batu Meru yakaturingia ili turingi mbati mbe ya ili nara yuru ti mantu akubia kubua mantu yondi ya thukire kithomo ikyathukire kithomo kitathukire kithomo ikyathangala rwi thirikari kira nene nende thai muntu kawaida nya kumba kuthomethia mwana secondary thina kuthomethia university kwanza ingarama ukiumba mtu kawaida ina garita ngiri mana 3 cia wiki mwana university kinya kibwithitwe kikabwithwa ni president Kibaki mukathe kikabwithwa ni Uhuru kyachoka ke yake thangalanwa na nakwetu na kwanza thine security nene turairi antu twachunwa ng'ambe kuthi yetu ni athukire kabisa
bura bunene Kenya kabisa butukitie ni uchumi. Thirikari kathukangia uchumi uketha muntu utethia kuona kinyori tangu imu kone iyo mutheri weria bobo karema kinya kuona bia kuria bikwana mundu antu bomba kuria bikwana ithina ibontu bantu twitete yamba tukauwa turi kiri atongeria bakenya bara bakui one time tutumire kura chetu kwalula kwinga thirikari ire ikuite tuwe nafasi tucoke ndiringi bwiringi so ende woni na kiama yako ka PNU turikiri opposition ya one time ya kuhakikisha kuna mabadiliko tena Kenya. Nende tuwete turiye PNU. Lakini tuandarite tuinde grupu hiyo nde kwende tikia dhiriki ya president utererwa upinzani na wino turi one time tukiwa one time. Kagitani wa kumunyano acokeretira mairika iri atigitia kuromba kaunti Meru igitia gavana na bara bethiritwo betambia nguto ate munyano gwithirwa kiromba itikingi ndeto bakwaria itajia kamangura no tutie no mano buriku 2027 imbitite yamba ria uchoka kuromba itikia gavana wa Meru nantena mibango engi utite binge nguchwa nyabuka igwa antu bange bakiwa kwe boba kwebende kiapita bawa bambugira woni mubango yokwa ni uchwa ite gavana wa Meru 2027 na ndaita Meru yonde baibiri boba kwenda mbwithio nante ndo kulukana na bura bakwenda no tuibo ene kula sindio Meru ibo ene kula unde mutumo aibira uwe twendori etinde gavana kura ichi yite na abu yantu batiani bukuo bas kankwenda kweta kaubwe yanuntu siasa imantu anto iba uande to mwanya kinya bateri bawe ende ningo chiariria ningwa kebwera 2027 niko hapo ripoti la mtacha weru weekend mbeta wa John Thiga. Arungamiri ba cukuru ya sekondari ya Ugwanja o ne bariritie murio juria kere urungamiri na kinya gwitithia namba cukuru kagiteneka bakiaria baugite kigina kia capitation nigikinyaga cukuru gitereri na nengiri 14 kinyaga antu a 22 baugite bobo ne botumaga cukuru igatonya marandone jamanene. Martin Mugambi ne agutuwa iji cukuru ya sekondari ye Gwanja umuthenya we munthi yatindia nyambura cia kwotha mbeca cia kuthondeka bojeru cukuru ino ikirikanaga ikugia gutu kwambuka na nkinya kugia nkuo nekenda tomba go facelift our school non tobwa kumankweja ndonia kwena imwe kwenda immediate attention non to skulu ino yaketwe miaka mingi kuma 1970s na 1980s na ndala itheria ndona irathi imwe mabati makwambiria kula atewega ana kagita kambula wekala bakiulagelwa kuringana na atongoria batobecha atura tujaga kuma kithirikari tutiganaga kuthondeka manto maingi macukuru ino na nkinya komieroia. We are thankful to the government because of the much they have supported the school. But may I say, lekembuge mbesha ile jumaga kwa thirikari, from what we get as management, very small fraction is directed to infrastructure. The rest of the money goes into supporting other areas of the learning, like buying books, paying the workers and the kind. So the little that goes to infrastructure itego kinya kiwango gya kumba ko renovate sukuru yetu kuntu kula kuthukite. So today we are gathered to add up into what the government gives us so that we lift up the face of the school. This school is very old. Bakiongera baugite capitation guchererwa igwatwikire withire na tigogu nkinya tubecha turi mwerira tujaga turi tunini antu wa 20 na chirika ya 14 cionka mbecha ira bakuga itiganaga. Capitation ire ijaga itejaga the 22,000 per year, no ije per year, no ije 14,000 15,000 kulingana na mwaka. Lakini for the last almost 4-5 years bote mwaka no mwe twananenka capitation ikinyete ya 22,000.
itejaga full na mbuga. That's a major factor ile gutuma cukuru yethwa jena thina ya funds. Eke tumio kona tucokete mauntu ma fundraising again na fundraising jari kuthira. Kiripotera ndeto cia weru kuma gicigo mbunge kia Mara, mbitagwa Martin. Narua akĩrĩũria ndagĩtarĩ mũtaaramu nĩ akwarĩria na njĩra ya ndene gũkonie kũrigita menopause. Baraba ingi kinyari hapa kono daktari batiwa bakinindi medication na kwebo baraba ingi baina symptoms ya tuke severe muno na igatweka niko need treatment. Kwa treatment no ya ino cia menopausal changes ka symptoms chomba kwa ire either niko need dawa kana niko need some lifestyle changes kana just the mere counseling na awareness ikawa ni utetheria. Noe utiomba kumenya kethe nuko need medications inu kana ni exercise yake mwankaria pengine kwa ni daktari kenda amba kwadhuranira. Tia turaithe medical treatment ya menopausal symptoms. Tabura tugira ti ekoroba onde kwa bakini medical treatment. Lakini kebara bone wabona iba kwenda medical treatment kwena different types ya medical treatment. Orikanaria twaragia mantu ma menopause, tugire menopause yana ya nontu bwa kwigwa hormones, especially estrogen ni ndamite nikyo tumieretaga symptoms. Kure ya mwekura kathi koni daktari na ko need hormonal replacement omba kwigwa kenindi either ndawa inu cia hormones ireka wiki replace the hormones estrogen kana okaya kwethirwa mwekuru ari na still na uterus kana itarutwa no iwe kinya kiongerwa type of other hormones ina twitaga progesterone. Ino igateithia kurigiria other side effects ira ciomba kuyania pengine ukegwa aritumira estrogen ake. Lakini ndia daktari waku akuona akweresa ni type ya hormone iriko ira ugomba kuigwa kinenkerwa. Na oti ekorobonde ba qualifyaga kunenkerwa ino hormone replacement. Kwa ugure daktari akona akuruthira ithimi na akona kethira kuri kire kumba kuwa kumba kuwa kiwage kirigeria kia kumba kuwa utumba gutumira ndawa ino cia hormone replacement therapy. Riatu wa tarea mwekura ku need hormone replacement ni kwegwa tarira kwa mwekuna kwa na kwegwa aina bone pains kana konania mendende wende kuwa ni konania itire na inya nontu wa lack of estrogen na tuka pengina utuika are risk ya kwegwa akiwata fractures cia bones. Hormone replacement ne tethagiria inya kurigiria the fractures na kinya kurigiria inuto kurugaga ni hot flashes. Kore na another type of medication also ireitare na hormones na cho kinya ukaya kwegwa mwekura tiomba gutumira inu na hormones nontu bwa pengine reasons mwanya pengine nontu bwa blood pressure kana ukegwa wena thina cia nkoro no kwena other medications omba kunenkerwa na chikawe kirigeria those side effects ya menopause. Kore sho nyako mbako wa bantu akonenkerwa ndawa cia komeria kana shindano okwa wena problems ima kwe option ya kunenkerwa cream irachomba gutetheria kirinjira ya uchiari mono kaya kwethera mwekoro na kwegwa ari na problem ya kwegwa raba kuonana kwa ena problem jira ya uchiari kwe cream cia chomba gutetheka chomba kumutetheria na kurigiria symptoms.
Antu baraberegeri kugunikana murandi jwa roje rwa magumoni murandi juria jo kwerekane jwa milioni 97 ni bokete byoria kumania na murandi jo kurungama bakiaria bahugete ni bakwenda gutarirwa gitumi kia ngugete kurungama na mbecha irio. Nicholas Jabari na iji okay nanjireke mero nusu hivi nusu na kwa nusu betigere. Now the major reason yenu sio kwa right gere te anything else sio kwa na challenges muka chokorogera pipe kana anything imbesa iraitumite mwanka athaino murandi uyu tarikiria ende akariba kibeneria bakiuga ati imbeche ino nonto ichiareo itaka kwena muntu athire na kinyume mwanka athuchia mbeche ino contractor aga mbeche cha kumurea na ikyo nonto atachokete kuruta ngugira bateri kuruta kuri gintu gitagwa kickback kiri contract ino kwamba buga kwina muntu anengerwa kanyamu etirie tutikumenya nikiekua mawe kuamite muntu njira nyingi ni bwigo kuama chiatonyeranwa na siasa magetia contract ambia nkinya muntu ukarungama contract ya 97 million ejo chale contract ya mukoi orembuki so far mugira itwi mugira itwi contractor award 51 million tade bigedera chiti becha ile aliwi to tana madara becha ile aliwi 7 million koko ngogera itete balance ya 14 million irate hivi ukabingira round yumali 51 million yinu ni waoneke 14 million yinu atumile contract alega kuendelea ali ni alindekereje kana tali ndekereje watu rotatira irrigation board so far ineka ni 20 million sigana kiri runchiruru ile 97.9 million irrigation board ile ineka ni 20 million sigana nale eko ninenkanirite mutigarite ciegana mutu tunenkarete bantu mutwera mbia cia rero ni muntu uyu noyo tukinathi kwa muthomi twero uyu ni wathire na mbeca na natumire untu bona apira ugu turumie mbia cingi twambiririe. MCA wa Ndia Magumoni to Justin Kithenji wa mwana speaker wa mbunge account ya Tharaka Nithi to John Babu baraba koiko mchemani ojo na bakiuga ati mbeca ino ikathingatirwa anakiumia tuthiete contractor no atigire agochoka angogeni kairi ndaire kwa twikire initekine ntume na kwena muntu ngokuga mbeca no ndoreu irrigation board yegokia ino cia irrigation board leta torume mea kwena baro yandikirwa na athie kwa ethics and corruption yembu nitotia kubithana na mwandiki mwegara mugeciragia no nwandikire na no nwetagia kanyamu kaura leu mara ma Nairobi magena mberia kuga ndo mama kwamberia kugia mbara katutikane naru tusibichane gavana kambira ni muhakikishire ati next week contractor will be on the ground na wiro kale siumu next week na agatiga ahakikisha ati runchiro mukuru wa mbugiro kuendelea na mau matonyagira kugeria kuthie gwitia kanyamu na gutuma runchiro rungama tumere shetani afanye nini etore esiengira kite cialo etuma wina ugama tumatie kulira ciana gitwero kuma Magumoni chugamba ng'ombe Peter Class Jabari ngeta na mbeno kumenyithia nteto akuru bakanjo ya Njuri Nteke kuma Nyambene ni bonanite kwaga kunganirwa kwao nikiria bakuga ni kurema kwa kurikiria uthithwa bo barabara ya Murere gwita Isiolo baugite amwe na mukandarasi kwithira rei Mbeta Kathumba ngugeje nejukitie nkurukia miaka 3 na mwankera thaiji etarika bobo nitabura tukwirwa ni Anthony Kathenya. We are here as members of Nyambene Njuri Nteke Trust. Tumetumwa. We have been sent by the members of the trust to do social accountability on Isiolo Murere Road. The community has cried enough. This road was supposed to have finished, in my opinion, or rather even the government program is supposed to have been done 1 year ago because the Isiolo Ruire Road was done in 1 year. The Isiolo Murere Road has now taken 3 years and it has been done less than 2%. And we hear the rumor mill, we don't know whether it's correct,
that the contractor has been already paying the 60%. This is how corruption takes place. So we are asking the donors who funded this project to come and inspect the road and they see that there is no work going on and literally nothing has been done because the road was supposed to be done in bitumen standard. And not in just that, it's very strange that we hear some parts are supposed to be to fill potholes. There is no donor project that can come to Kenya to fill potholes. This shows the level of the corruption involved in this road. We are asking the donors and the government on behalf of the community to please fix this road because it has increased cost of doing business on Imeros and the people from Isiolo County because they have to use the longer road. The road Isiolo, Ruiri, in order to reach Meru and in order to access Isiolo. This road connects the entire Tigania, 3 sub-counties of Tigania, and the entire Igebe region, and the lower Imenti to the expansive market in Isiolo and the northern frontier counties. This road is our lifeline. But, strange enough, we hear donor money is being used to seal potholes. Strange enough, a road that is less than 14 kilometers is taking 3-4 years, and they are not even sure. Strange enough, like earlier repeated by Professor said, over 60% of the money is already paid. Strange enough, the culverts used for drainage purposes have no capacity to withhold that water or to pass that water, implying that with the heavy rains expected this coming season, whatever has been done will be reduced back to zero or below zero. We are asking the donor to come and audit the works for their money. We are asking Kenyan government to come and bail out the people of this region from inaccessible transport. We are asking whoever is involved at whatever level to rethink about this road. Without this road, we have no market. William Ruto kumania na kweberwa gitene kwa ure wari munini wawe Rigathi Gachagua akiuga kweberwa kwa Gachagua gitene gutari ngugi ya rais. Mutunga akiuga ni mbunge yaritire ngugi na kwa rais atibatere waikwa murigo Joe Brian Kimathi na riboti eje. Mbunge wa Tigania West noe John Mutunga na reganite na kiria kugania umenakiri Rais William Ruto kuma kiria anto na rito na ingere ore wari munini wa rais Rigathi Gachagua akiuga umamanto ni abunge bengere Gachagua ni rais anto wena mromo mrai ati longete kona ba buthuke mathwanyo bau ani Gachagua ingire ndamera Gachagua batu to ingire ende no ndura bamera kithei wowe ni za sawa ibatu to mwingire ndatonera atu ngatuithe aendero watano tokona ukijira watatu to munene tafadhali tuithigire twenge mtu atuinga tuithe itu to mwingire kawo wario de Ruto barake na Gachagua baithire bathi atene omwethire munini wonge allo no ario no wario ibario bagwe uni ndario to thura ibao na to muthurira to mwira owe yukia kindiki au tethia lakini toto gato ile vatoria akiendeka ya hukuma kura cha iko ikaura munene wetu akwita atia tomora isuru yo Gachagua lakini ngori atere wewe nao wewe tare ore mundu na mwekrowe untu akosana kare ari tukarwa kugenga mwekroku. Mutunga ugite bobo akiariria kariba kibiro athwana wa Tigania West na aria nkurukia gwetete thina nene ya ukaria ntereu na kuga mubango juriona ni jwenderete gutigira gikaro kia polisi gikuthithwa kurona wamba bwandeithia watu na thina insecurity na ria president aria buke agurikana ina murombere
ndamuromba police station na te police station ya kawaida ndamwere mheshimiwa turendereta wa form the unit wo munene ambere aka station nani kale tambi ngale askari wito no batu wa security nendi ndege rembecha chawa ka kibirwa au police station complete ene nyanchera milioni 10 chingibirwara na contract tayari na choegi na kadhano contract era agareto wake bibitiere ni approval ni untu nkurukia kugabukenda ngwataniro injega na thirikari gukinyirika oroke ya na askari ne kanja na kanja no akaya na askari yo garete kumakire o ke mnene aibo kuona wa to no batu askari to no batu loi ke report lante to Seweru TV kumatigania mbita Brian Kimathi. Kanjo ya kuroba Tharaka yugite kiria bo bakarumira ni gutegera kuri na ngwataniro no rumwe kiri mwingi taburia yari ngugi yao au karaja akuroba baugite bagatigira nkuruki ni bagwikiriria mugongo na kujwerekithiria uria kubatere ni kenda jwethirwa jukiagira kinya nkuruki Makena Mbabu na ripoti nkuruki. Council of Elders ni oversight. Oversight ti kwa oversight wera cia thirikari. Oversight kwa oversight mantu mara community yetu ana betu kana akuru betu bakwegwa bakirutha makangaratania babangi moimo tukenda kwa tukerekebisha nibagwetete mbeu mbithi kurega kuthomithwa mauntu mamwe magitene ni gusangirite maandamano maria makuruthika nthiguruni antu bara bataina kirira baba twachiara na bara nabo twachiarie bandi kwa bane ngoro michinga bakagirwa muntu kwa oru bauraga na karibu bonde katuroni ana betu bakubitie na inya muno na batie na njira ya kubareta njirani na njira riko okegwa muntu kwa muruguru akorwa na muntu wa kamarao okegwa muntu kwa kethori akugura muntu anyaga na tutitonganaga ni aria baugite gikundi giki ni kia baria bena nkoro ya gutethia ati kuthangikia mwingi na batijite gukobia mauntu magintwire maikundi jingi atigegwe no gute atigegwe muntu kuthukia into byantu biotheri atigegwe antu muntu kuruithania antu betu atigegwe muntu wahanda ere na ni baritaga ngugi yao bobwega Rais Ruto akijukia kanya kau kinya kwiringira ndebe. Nairobi County kufikia sasa 65% ya watu wa Nairobi County tayari wamejiandikisha ndani ya SHA. Pongezi, na nyinyi wana CHP ndio mmetusaidia kutimiza kazi hiyo. Zaidi ya watu milioni 2.8 hapa Nairobi tayari wamejisajili ndani ya SHA. Mimi nasema heko kwenu, nyinyi ndio mmetusaidia kufanya hiyo kazi. Asanteni sana. Kuna mtu naona wanasiasa wanaongea katika podium ya siasa, wanasema turudi kwa ile ya 10,000, tuwache hii ya 1 million. Mimi nataka nikuulize wewe muungwana wa CHP wa Nairobi, mtu ambaye anasema ile ilikuwa inalipa 10,000 ndio bora kuliko hii inalipa shilingi 1,000,000, nataka nikuulize, huyo mtu wako na akili? Ako na akili? Kupitia kwa mpango wetu huu wa Universal Health Coverage, tuko na wauguzi wale ambao walikuwa wanaitwa UHC staff ambao wamekuwa wakifanya kazi kwa kandarasi. Mimi nilitangaza ya kwamba hawa wafanyikazi wetu waliojitolea, wazalendo wa taifa letu la Kenya, lazima tuwafanyishe kazi katika PNP ama permanent and pensionable, na hiyo kazi tumefanya. Na sasa mimi nauliza counties tushirikiane ili ile kazi tumewafanya tangu juzi, sasa hawa watu ni wafanyikazi wa kudumu wa sekta yetu ya afya tukisonga mbele. Hawa ma CHP wako hapa leo hawakukuwa na training, tumewatrain. Hawakutambulika, tumewatambua.
Hawakukuwa na stipend, leo wako na stipend. Hawakukuwa na kits, leo wako na kits. Sasa watakuwa na SHA. Sasa wataendelea kupata kits mpya, watapata simu mpya, na tutapanga mambo yao ya stipend tukienda mbele. Kambui kiebienine aria Wero FC nionetie Meru Coaches nkangambute nyuma ya kubachinda ngoru 5-2 mutetho jo jogetithwa na mbere ntere chia kia Nthumbi. Kwena rone ukali nthongi muno mubira jo muthongi Wero TV crew boko thithia manto amega muno gukinya kieni giki Coaches ba Meru twithora tugwatanirite muno na tukethwa turia nuntu bago support mubira na manto mwanya mwanya na kuchetha crew na arwe kureta another view kiri manto ja maingi muno the youths kirabune kira muntu ari na chethe na chumie na rira kaigwa kwina game na umire no ntune oyo mbo mutethia komo exposure na kinyara coaches barabara yaja betana for trials muntu na chumirie rero kethwa wichetha ore ari anja no tikumira for trials omba kuthwa we lose opportunities nyingi baraba ingine antu baratukura kurama kana most of them baraba litaite kuma mubirene a few of them baratu inabo the youngest ngotiki ni 30 years tuna coaches bangi be omena ara bale ma regents baguza mubira wa karanja kuthwa we fit nditetha mantu amaingi muno kwamba kuthwa kebanira na mirimo imwe chronic diseases nenya kuthwa we fit ibobo gainya kinja na kukarianja kuchokeria Weru nkatho nontu bwa nafasi iji tweja kuchetha na kuruba Weru hiyo ni nafasi mzuri sana kibatu ki platform yetu ya Meru Coaches twithara twina games tukachetha na teams around the Meru County tukachetha na teams chia veterans na inya corporates na nchokeria Weru inya igutwa nafasi yetu achetha hapo wametuonyesha game mzuri so youth beto advice tuingie kwa ball kimubira advantage ni kuona advantage ni nyingi opportunity ni mingi kwina no onere nyango gyo waja networking yetu nukuona networking ama coaches bareo so advice youth waendelee kwa ball na talent chiao ibatethie zinawasaidia tunaona Meru sahi mpira ya Meru teta kagita talent inalipa tuge turi Wero FC tukulani mantu maingi muno tukuthoma mantu manene muno kuma kiribo nuntu coaches ibo bomba kuthoma betuonagia bura tomba kutha tukichethangaga ba tukorrectera bakona tukithia muri makosa kidogo na tuge turi Wero FC tuwitigiria bomba kutha tukirutanawa kinyoka kutha tukubaringa mbao 5 kwa chire ende bakwirutaniria muri bura mianka yomba kutha kithianga kidogo ende kinyoka kutha na tio tukura tumzae tugichiumia ba twira gwetu kuthianga kiriro kidogo ende ona bo tukona bagichetha mubiro muthongi na tukaromba kiri timu ile chumba kutho ile agwome na bakuiba kwenda kutho bagichetha na ati mirango ni mirugure turi Wero TV turi Wero FM turi akutho tukibugwata njara tuga turenda kutho tuikava na muri story chenu ribu kutho bagichetha tukano mashindani tukachetha na abi kinyo kutho tukiwira na so no dikire page yetu ukatu request uko no kwenda kuita tatu tuichetha na tukaya ututhe tukichetha na gena abi Nkatho cha mwanya ni ugwa kugwata kanya gaku na kwithira ugwatanirite na bao twikiri nteto chietu chia Weru thaithatu kagitene gaka nyuma ya kagita gati kuraja ukethirwa nandi uri njarene chia MC Tash nikenda ethirwa gikuretera mubango jwa gwatukanga rietwa ni Maureen Kinya monanire twa mathithio ni Purity Richard. Ni Wero TV.